Vekivane da peşhaten vişarî bi taybetî di demekî da ku axiftinên Donald Trump serokê Amerîka bi rengekî gelekê me tirsidar dihêne şirûvekirin hevberî digel axiftinên balyozê İsraîlê li Amerîka ku dibêjîtin bila İran çaverê surprizê bîtin di rojên dahatî dê rojên gelekên girang bin dê tiştên ecêb û xerîb çêbin û di hember spaya İsraîlê dibêjît em dê Tehranê sojîn û İran jî bêdeng nemaya û ya berdewam e li ser bordoman û hêrişên xwe bû ser axa İsraîlê bi taybetî Tel Avîv û bajarê Heyfa. Pêşhatên vî şerî her wiha ev daxwaza Evrûkya li Perlemanê Iraqê ji hikûmetê hatiye kirin ku rê bigirin li bikarînana esmanê Iraqê bû hêrişkirina ser İranê ji hêjayê Ednan Kenanî. Şirûvekarê emnî û serbazî ji Bexdayê dipirstin hêjayê Ednan herçanda beşekê grûpên çekdarên Iraqê dibêjin em nabîne beşek ji vî şerî tenê em piştevaniya diplomasiyetê dikin. Di bawerî ev rewşa heta di mahiyê biçîtin û grûpên çekdarên li Iraqê nebine beşek ji piştevaniya İranê bû hêrişa lêdijî İsraîlê yan jî berjewendiyên Amerîka li Iraqê. بناوی خودم مزم دلوان سلاف جوار و جتما شوانین ورجی جبو کانالاوه براستی دابشبونا سیاسی دناوا عراقی ده هشت کو بریار عراقی ده بش ببه بریاره که راستقینتونه او بیانامین درد کevin کسایتی بیتر پارتیین سیاسی نرینه که حکومت نرینه که هن عالیین دن ین دستلات لعراقی ری ناده کو دخوازه کو نرینه خو فرض بکه ام دبینن کو دیتنا عراقی دا بشبونه که به یکیجی هن گروپین کو دخوازن اوین کو بالپشتی ایرانی دکن هند بیجن کو نها تاني لروشيت نرن بيكو تش لفو تفكرك هبه دبيجن كو ام دفيكو ام بإيراني ربن و بالبشتيا ويبكن و هالويستا مجي هبه بفيك بريارة عراقي دا بشبون هي كو نهاجي باش ديار دبه تري كفتن تن دناف عاليان ده باشا دبكو هجاء عدنان آيا جروبين شكدارين لعراقيين بشتفانين إيراني دبري عراقي دنا الشركة يانا نعم أنا أقول هذه الفصائل بلي أف بشك شفان جروبان وكو تشافدير دبين عاليين دنشي دبيجنكو دفيكو هالمهلويست هبه جبو بالبشتيا إيراني حتى نها أماجتنا نكو دي جروب دستي ورداني بكن جبو بشتفانيا إيراني هن جروب هنايين يانجي أو جروبين كو تشيبو نوين كو خص الفشارة باليوس خانة أمريكا بكن جبو راوستاندنا إيريشين إسرائيلي تاني أف كو جيش نوي لي آمادية الشر وحاضر كرن جاليفان جروبان بكاتيان تشتكتنية باشا هجاء عدنان جناب هوادزاني دونالد ترامب قوتي زرار وزيانك بچيك بجهيته هزن ما ام دب همي هزا خو برسف دين د پیشهاتك يهو صادا كوفان جروبان دز بهيرشين خو كير بو سربرجواندين امريكا لعراق برسف ديا اسرائيل بيت يعني امريكا بوفان جروبا اولا هذه حرب تسبيكي ده اف جنگ نه تهرش خور سردانكي اف جنگ که زیان دی گلک مزن بن شاشتیجی دی گلک مزن بن سروی دوی کو ام آرام بن ام به هشیاری تعامل بکن جبرکو او رد فعلین کو چه بن دی انجامن وی دی گلک گرام بن دوی کو ام دبیجن جو تکست کن کو نها دوی خو آرام بگرن بلزی نکن کو نها زمان عاقل پیوستکو نکارن کو زیان فی شری بگرن دی گلکی گرام بجیل سرمه دی نافخودشی که شیام چی بکه کو ام نکارن جي خلاص بن باشا هجا عدنان دهيتا تشواته قاوا سروكي امريكا دونالد ترامب دبيجيتن
دس حالاتا تمام ميا لسر عسمان إيراني هاي آنكو عسمان إيراني لجر كنترولا ميا أفد هيتا واتيا بجداري كرنا يا أمريكا دفي شري لكيلكا إسرائيل لدجي إيراني شوف الجانب ببینه جا آلی امریکی ده سلاطاوی یا تمام سر اسمانی عراقی او ریفت کش بو ریک او لبش بو اسرائیل سر ایرانی فروکین اسرائیلی لسر اسمانی عراقی چنو تین بوی کجی موشک دوچه اسمانی عراقي برو إيراني لأننا لازم شو ريجريتنا أم هيزك ريجريتنا كو الريبقرو ومشكان بخينة أم تاني تشاف ديرن دبينن أسمان تبين بيكرن حكومة عراقي جي ما حرتم بصلاة دخواست كريه كود في سيستمك برقري عثماني مهابة بريارك عراقي مهابة دور بش دا صلاة أمريكي جبوكو أمنيين في آستا كون هاتشي بوية چين ها سوتنيكو از دبيجم للضمير جبو دفيكو أم هر آليكي سزاي يمكن كل سروري عراقي مجاملة كريه أو بالبيكرين جي كو چه بده بيتر زيانه بگينما ديروك ندوره أو إنكو دزو كشتي كرنه نهار بيشامنه دفيكو سزاين خو بگين أو كو مهشتن هم بگين في رجائيرو وهشتن كو كبيرة جدا وواضحة جدا بأوايكي زلال اتنهاجي جادية عراقي دالية كي هستيار ديه ودهيجان ديه كو دبكو تقينك تشي ببه كس تحملينك انها جادية عراقي بسيطة جدا ممكن ان تونده دبكو تشكي نويجي برحمية عليها كذا ودبكو هن ولاتين عراقي انجلي عراقي هن كارم بككو تستوقعينك هجاي عدنان اخفتنين هوا الدمكي دانك رويترز لسرزاري بربرسين امريكا دبيجيتن سباي امريكا فروكين جنگي بروش حالاتا نافين تنيريتن دهيجي هجمارك زيدا فروكين جنگين امريكا قهشتنا اسمان ولاتين اوروبي أفا همید دمکی دا که دونالد ترامپ دبیجیتن دروجين دهاتی دروجين يكلا كردبن باليوز إسرائيل الأمريكا دبیجیتن دروجين دهاتی دروجين جهنمي بن بو إيراني هين جاوري چتكن برفرهبونا ويشاري لغوري وينخشه دست نتانياهو پیشی 2 سالان لنتوين يك بوي كو عراق جيد ناف دابو اولا دخول دسبيكي هاتنا وكشتي امريكي دستوردانا امريكي في شريطة ديارة سروكي امريكا جي كونها جيفينا اولهية دي اماجنكو دستوردانا امريكي دي تشبه جبو بشتفانيا اسرائيل دجي ايراني افجي ديش جنگي بر به ريندن ببا كونها هي عبد بيجنكو نها اوبراسيون يانجي هن بيامن دنهن امريكا دا جبو آلي ايراني كوج دست برنامج اتومي برد دبجيكو اف جنگ بسكران يانجي بتعليق كرن كو اگر بس براغهاندن كو او چكين اتومي نين ارمانج كرن هر وها اجانس ناف دولتي جي در باس ايراني بجبوكو نرخاندني بكجوي برنامج اتومي ايراني في كيجي دبكو بيجين ركفتنا كي كو اگر بستي برابجين ياجي في جنگي بداوي بينا افجيكو امريكا رادگينه قال لك سباسياتات كم هجاء عدنان كناني شرفكاري امني وسربازي بغداد